Igor Kolovrat je odličan sugovornik jer Igor Kolovrat već godinama promiče elektromobilnost i on je osnivač prvoga zapravo u svijetu, je li tako? Drugi u svijetu. Tu nisam bio prvi, tu smo bili drugi. Ali smo postali najveći i najdugovječniji. Niko se ne održava toliki broj godina. Evo, ovo nam je 11. godina. Nikola Tesla EV Rally. Ove godine je to od Istre do... Od Novigrada idemo sve dole do Brača i Hvara. Prethodnih godina smo išli do Dubrovnika, ali uvijek se trudimo promijeniti rutu i idemo tamo gdje smo dobro došli i gdje ljudi žele da dođemo. Tako da u principu i gdje možemo dovoljno imati struje da se napunimo. Ima tu niz faktora koji utječu gdje možemo ići. Koliko će biti ove godine? Oko 35 vozila imamo ove godine, sa po dvoje sudionika, znači oko 70 ljudi. Imali smo prije korone i po 70 vozila, no to je bilo previše, jako zahtjevno, jako skupo za raditi. Puno morate ljudi uključiti, policija i svega. 30 vozila je optimum što paše. Dobro, ali mnogi muškarci ne misle da je optimum voziti električni auto. Upravo kao što je Barbara rekla, ponekad su rasprave ispod članaka o električnim autima žustrije nego kad je u pitanju nogomet. Pa kažu ljudi, kako ću ja s tim autom do mora? Moram 2 put stat, moram sat vremena tamo puniti pa moram čekati u redu. Je li to baš tako? Možeš li doći ti od Zagreba do Splita u jednom danu? Mislim, ja sam to radio i 2014. a ne sad, kad su vozila naprednija prekjučer sam napravio 650 km, pošto vozim nekoliko različitih Tesli, sa svojom starom, baš iz 2015. koja ima 330.000 km. U jednom danu sam napravio 650 km, krenuo sam na put u 9 ujutro i vratio sam se doma u 9 na večer. Obavio poslove, usput bio na nekoliko lokacija, znači 650 km u jednom danu sa električnim autom. Što se tiče ovog što ste prije pitali, tih prepirki oko toga kako će muškarci, šta će, mislim, radi se prije svega o statusnom simbolu. Mi muškarci, svi muškarci uvijek traže nekakve statusne simbole s kojima će pokazati svoju poziciju u plemenu, neko će to bio konj ili krzno tigrovo ili šta već, a sada su to vozila i onda je to, jedan primjer gdje ljudi pokazuju svoj personality kroz ta vozila, a ujedno se to poklapa sa onom činjenicom da je ljudima jako teško mijenjati navade, to jest navike. Znači, ne radi se o tome ili nešto dobro ili loše za onog ko vozi, ljudi biraju ono što im je blisko, što razumiju i na što su navikli. Znači, kad ljudi, a najteže je mijenjati navike. O tome to je jedini problem s električnim vozilima, drugog nema. Moram reći gledateljima da Igor nije samo promicatelj EV mobilnosti, nego studirao se filozofiju i etnologiju, pa tako da ove stvari koje pričaš imaju nekog utemeljenja, vjerojatno i znanstvenoga, ali ja bih još nekakve dvojbe koje postoje u električnim autima spomenuo. Koliko si rekao da taj auto ima kilometara? 300 i nešto tisuća? 330.000. Ali ima ljudi koji imaju već po 2 miliona kilometara. A ljudi se toga boje. Kažu, pa to ne može trajati dugo baterija, a kad crkne baterija, morat ću se izut potpuno da kupim novu bateriju. Mi smo imali rentakar električnih vozila. U floti smo imali u jednom momentu 400 vozila samo u mojoj firmi, plus još od partnera. Radili smo i prototipove vozila električnih raznih. Radimo i sada. Stanica za punjenje, solarnih stanica s battery storage. Znači, kroz taj reli i kroz maintenance tih naših vozila naučite jako puno, a ne samo kroz samu vožnju. I onda krenete istraživati i raditi ono što vam treba. No, međutim, ono što je jako važno spomenuti je da električna vozila imaju benefita i za one koji ih ne voze. Znači, zaboravljamo spomenuti da, recimo, moj je prijedlog bio to i prijašnjim ministrima, da u Hrvatskoj ukinemo PDV potpuno na električna vozila, pa čak i rabljena, do 3 godine starosti, jer što će se dogoditi? Ljudi će se više kretati. Kao što se dogodilo i u bogatoj Norveškoj. I onda će trošiti novce, pošto više će se kretati jer im je jeftinije. Jer je struja jeftina, zato što ako postoji nekakva infrastruktura koju nisu postavile strane korporacije pa naplaćuju struju skuplje nego benzin, onda je to jako puno benefita, ne samo ovih ekoloških po obične ljude. A što se tiče samih navada i toga, to je znači ljudi kada nešto naviknu, teško to mijenjaju. I sad kad susjed vidi da je susjed kupio električno vozilo i on se s time vozi, onda on želi probati vidjeti, tako to se širi, za sve treba vremena. Jel? Ali postoji još uvijek, u svakoj raspravi o električnim vozilima povede se i ono pitanje, ali ona gore, stalno gore, pa ta električna vozila čim pogledaš zapale se. Da. Pa evo, i tu imamo statistiku, pošto se time bavim i profesionalno, pa znam podatke recimo u Norveškoj gdje je sada oko 87 ili je već došlo na 93%
prodanih novih vozila su električna, onda osiguravateljske kuće su vrlo precizne. Evo konkretan podatak, znači prosječno godišnje na 430 do 520 požara sveukupno u Norveškoj, električnih se zapali između 19 i 23. Ali to su razni proizvođači. Ja volim uvijek pričati egzaktno o brojkama. Ja imam čak to i po modelima. Recimo konkretno vezano za Teslu, jedna Tesla se zapali svakih 250 milijuna kilometara. 250 milijuna kilometara. A i ove što su se zapalile, nije to bilo baš slučajno jer su u igri dionice, pa znate koliko mediji pišu kad se Tesla zapali? Dobro, neki dan smo imali slučaj u Zagrebu gdje je gorio automobil sa vidljivim auspuhom i onim zatočenje gorio, pa su ljudi rekli da je električni. I na Vukovarskoj isto tako, pa su svi mediji pisali da je električni. I onaj brod kad je gorio ispred obala Nizozemske su mediji pisali, uglavnom njemački, da se zapalili električna vozila na trajektu, pa se onako ispostavilo da jedine koji se nisu zapalili su bili električni. Da, nije baš lako zapaliti. Ni bateriju, lakše je benzin zapaliti. Nije to baš jednostavno, jer do zapaljenja električnog vozila dolazi kad se ošteti uslijed mehaničkog oštećenja ćelije u bateriji ili usred prezagrijavanja, najčešće usred oštećenog kabla. Znači, to su vrlo male mogućnosti, ali postoji nezapaljive baterije, nova tehnologija, to napreduje. Ta tehnologija nije ista prije 10 godina, nije ista sada i neće biti ista za 10 godina. Ostalo nam još malo vremena. Samo da te pitam da još jedan argument je, ali nema tog osjećaja, nema onog mirisa, nema onog... Kojeg mirisa? Pa onoga, to me moja znaš, kćer pitala kad smo ušli u taksi jednom zgodom i taksi je, veli meni kćer, tata jesi prdnuo? Ja kažem, nisam ljubavi, zašto? Pa smrdi mi nešto. Ja skužim plin u dači, taksi, ekološki, na prirodni plin, i se osjeti, veli vozač, kako vi to osjetite? Pa vozimo se na struju, već dijete od rođenja i ne zna za niš drugo i osjeti mirise. Znači, ali postoji u električnim vozilima zvuk, kad vi čujete motor od 1000 konja, kako huči električni, kako škripe gume, to kad radimo na aerodromu ispite spretnosti, to je onda jako moćno. Pa pogledajte Formulu E kako izgleda. Hvala ti, Igore.